hadin ke jingyo pediang jing ujor na ki pajba nong syong syong hakabai day ber ke ambulance ke belasyu kongreng da ki postem ke badan halentia ke primary health center PHC Sobar ke bala pentot ye kayat ke yang ki balej sumar hakate ke caka nagalyang khasi students union KSU South Khasi Hills district unit haka nyautrek chulio arjar saw ke lej bani kendu ke district medical health officer DMHO East Khasi Hills district ban penyo onor ke ambulance ke bathamai hakate ke PHC Henry nama ka jingbam dan ka DMHO nagalyang ka seng la lej bani kendu no yau senior medical health officer haba kran shikilat pathai kubor nagalyang general secretary uba ademan khongsa ulong ba ka jingbam trai kamshu ka ni ka ambulance kala pencencar shibo ni ki nongpang ka thany ba klalong tangkum ka jing penwen nagalyang ka seng la dawa ban aino ka ambulance ka thamai khanang ba kanlong kum ka jing mentoy na ka pajba ka thany ya ka ba nagalyang senior medical health officer ula pentep bo unshim khaya ka ni kam ban pentep shakibor bahalor nagalyang joka KSU South Khasi district unit hadian baklayo pun gijing ujor hentam kato ka ambulans ka ba aslam ba dak posnem gola dang thia po sorapi po sobar PSC ting layo pun gijing ujor nang ba lamar jakai di bakim ba tinta kadau dak postem lai into la susa kerang te tamban rong ki kali ki ba sim dawai le ki ba pang ki ba sitom gono kumnoro mut ka jinjar ba rong sapok kot untuk hospital lamar jakai di bakim palat tina kaliang jong kaseng hi kala ya kenduro ya doktor ben chat sa ketika PC Sobar kehadian jong katun na kaliang jong kira ong hiba kira pha mo ki sapentip ya jin tho bacila yuta pha bon tuli ki jin tho senen rei ka sitom haban wengi ketika ambulans ko lari mang dia po jong ketika hospital ketika hospital jong PC Sobar ko mangiti hadu khat ar pa tuli ki sinong ki bakan ka hospital ka Syakri di ka kamtam ki ba khaklung ki dan itu mo tika jinjar bha namar balai ba kawit bha ka to ka kalin the tika jinawa jungi kalong ba ledu ba kanika mulas ka barem kadon hangti dek pusnam bat imyo ketika hospital kan la syuk ban penbiang pat dak pertama kanika mulas tina kalian jungi ka ju ko puang entah kasini lawan ya kendu ya di DMHO jong ka Khasi Hills tina kalian jungi entah kasini indan rai ni la syuk anu kanika da ka citi oh kanika jing kerpat jungi bakin wang ni ya tika ambulans sang Cina po Sobar PSC di nang jungi la kular ba in budin bat i ong ba isi kendo bat i balor bat ban wanra ban wang no ya tika ambulans sang Tia po Sobar PSC di nang jungi kerpat sisin nakaliang jong kaseng hi brokoi ba lada kalong punok menduro ida kerpat hi ban wang no hisnan ya tika ambulans badan Tia po Sobar PSC namari jaka berarti hi PSC gade kabaret di bu sakamulan tu kemud ke penwet ikan noyak dan takadang kerpat nang lingi ba nakaliang joka sarkari kerpang ru nakaliang jonga ni ka department joka DMHO bakin simkia beda rakam bat kunju ru ban wanra ka mulas temai namar kum maka long adu mentahi hangti ki doktor bat kinong trai joka PSC ki susimwai kan kali bankit yang bapang bankit yang ba armet di ka jenglot bukan abon ni tharai lada nakaliang jongki lagi siu ya kata kabai kit ya kata nongpang bak muju itu kakalong tendai nakaliang jongi ngi cukerpat bai bala kumno kinuman rabi ya kamulan sebut semai bat banweng no mardor ya kati kamulan sebarem kalau ada nak post namang te habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya